Mandžukić. Idemo vidjeti ko će sjediti na klubu Hrvatske zavijene. Sa brojem 12 Dario Krešić, broj 6 Dejan Lovren, 8 Ognjen Stojević, 9 Nikita Janović, broj 13 Bogdan Šidedev, broj 14 Nikola Stanović, broj 15 Stanović, broj 16 Stanović, još jedan pozdravimo sve za sve.
Svemu je kraj, više se ne vraćaj, Srbijo znaj, svemu je kraj, više se ne vraćaj. Ko se obranio? Radiš sutra, Goran? Da, pa sve. Ja moram doći Začekaj. Jednim velikim pljeskom i pozdravom hrvatske reprezentativce i ova nova tribuna između razumljaka kako će biti rezultata između Makedonije i Belgije. Zasigurno smo prvi na ljestvici. Vjerujemo da će tako ostati na ovom prelijepom putu, ovim nogometnim svečanostima na idućih godina. Još jednom hvala i večeras sve sreće hrvatske nogometne reprezentacije od 2:0. Uzdravljeno bilo! Čekamo još rezultat Belgije na večer, a za sada smo prvi. Nadamo se da smo nevješteni na ponosu Belgije. Bravo dečki, bravo navijači, svi koji mogu u Velsu utorak, pa da onda tamo zacementiramo lagano putovnice, pripremimo i sve što treba. Naša pesma, nek se daleko čuje, večeras je naša pesma, večeras se vino pije, nek se piva, nek ode piva na Martine skrije, večeras je naša pesma, večeras se vino pije. Čekaj. Idemo ruke.